Il-ġimgħa filgħodu Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela indirizzat seduta plenarja speċjali fil-Parlament dwar l-irwol tas-subien u l-irġiel fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Din is-seduta plenarja speċjali involvit diskussjonijiet wiesa dwar l-irwol tas-subien u l-irġiel sabiex ir-realtà tal-vjolenza kontra n-nisa tiġi miġġielda b'suċċess. Fl-indirizz tagħha Dr. Lidja Bela sostniet li din mhijiex realtà kera għan-nisa biss iżda għas-soċjetà kollha. Meta elenkat it-tip ta' vjolenzi differenti li għaddu minnhom in-nisa, Dr. Bela sostniet li l-aktar vjolenza komuni kontra l-mara hija dik missieħeb intimu tagħha. Dr. Bela semmit il-ħidma li saret f'pajjiżna f'dawn l-aħħar xhur u snin anke mill-awtoritajiet sabiex il-vjolenza domestika tibqa' tiġi indirizzata. The introduction of femicide law in the criminal code attests to our commitment to combat domestic violence, whilst a new law debated quite recently will allow checks to be carried out on the partner's past vis-à-vis domestic violence. These are crucial steps forward in our efforts to address domestic violence. Dr. Lidja Bela remarkat ukoll dwar kif Malta kienet riċentament fost 38 firmatarju tad-Dikjerazzjoni ta' Dublin fuq il-prevenzjoni tal-vjolenza domestika, sesswali u abbażi tal-ġeneru. Fl-istess waqt irratifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul fil-2014 li daħlet fis-seħħ is-sena ta' wara. Violence against women is not acceptable, and I am confident that if we work together to raise awareness at all levels, we can address the scourge to our society such that women and girls will not be exposed to this abuse and pain. Together, we can win. Fid-diskussjoni kien hemm bosta kelliem oħra li intervjenew fosthom il-Kummissarju Ewropea l-Ugwaljanza Helena Dalli. Hija sostniet li l-Kunsill tal-Ewropa jaraf li sabiex din ir-realtà tiġi miġġielda b'suċċess wieħed irid jindirizza fis-saffi differenti tagħha u li jinvolvu l-prevenzjoni, l-protezzjoni u l-prosekuzzjoni. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li r-raġel dejjem ġie identifikat bħala l-problema ewlenija f'dan ir-rigward, madankollu sostniet il-problema trid tiġi indirizzata fl-eruq tagħha, dan anke fid-dawl tal-fatt li anke l-irġiel qed jisfaw vittmi tal-vjolenza domestika. Indirizza wkoll din id-diskussjoni l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge li remarka li madwar id-dinja mara minn kull tlieta li għandhom 15-il sena jew aktar esperjenzaw vjolenza mill-inqas darba f'ħajjithom. Il-Ministru Burge appella wkoll lill-irġiel kollha biex jingħaqdu miegħu biex isostnu din il-kawża flimkien man-nisa.